Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Ponovno smo u emisiji Konsenzus, ali prvoj u novoj sezoni. Nastojat ćemo biti aktualni svaki tjedan četvrtkom u 19 sati, obrađivati teme od društvenog i općeg interesa, a čini nam se da su one gospodarske sada u vrijeme COVID krize najaktualnije. Moj današnji gost je gospodin Hrvoje Marušić, dugogodišnji poduzetnik. Gospodine Marušić, dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, vidjeli smo se prije neka 2,5 mjeseca. Bio nam je lockdown, pa je popušten taj lockdown. Sad nam svi navještaju groznu jesen. Što nas očekuje iz perspektive poduzetništva? To kad bi neko zna, taj bi bio vjerojatno bogat čovjek. Ali vi ste već dugo tu, 3 desetljeća brodite poduzetničkim vodama. Evo 31 godinu, hvala Bogu, druga generacija poduzetnika u obitelji. Moji sinovi su sad treća. Tako da svi smo poduzetnici i jedino na taj način razmišljamo u obitelji. Međutim, šta nas čeka na jesen, to bi svi volili znati. Bilo je vrlo ružno, lockdown je nešto potpuno nepredvidivo, nešto potpuno što je paraliziralo sve, gdje su neki se potpuno, nažalost, pogubili, propali u strahu, nažalost, otpustili ljude, što se pokazalo bila greška. Mislite lockdown greška ili otpuštanje? Otpuštanje ljudi. Je li lockdown bija greška ili ne, ja epidemiolog nisam stvarno i ne bi se upuštao u špekulacije je li to trebalo napraviti ili nije. Znači, svi oni koji nisu od struke, a upuštaju se u te špekulacije, mislim da je neozbiljna priča. Dobro, mi smo inače narod koji sve zna. Gledajte, mi imamo 4 miliona selektora reprezentacije, imamo sad 4 miliona epidemiologa i sve što je bitno za ovo društvo, svi sve znaju. U redu je da se ljudi zanimaju, u redu je da ljudi komentiraju, u redu je da se o tome javno raspravlja, to je naročito u redu, dakle javna rasprava je dobrodošla u svakom slučaju, ali ja sam apsolutno za argumentiranu javnu raspravu, apsolutno sam da struka kaže svoje, a vrijeme će pokazati uvijek ko je bio u pravu. Nisam za nikakve revolucionarne postupke, velike demonstracije, rušenja ili ne znam čega. Ako neko misli suprotno, ja bi volio da dokaže to svoje suprotno mišljenje argumentima, a ne silom. To ne znači da se ja slažem s time šta radi stožer. Ja samo hoću reći da mi nemamo, da sam ja očekivao među liječnicima, među grupom ljudi kojima je to struka, da će se možda pojaviti jedna grupa neovisna koja će imati svoje stavove. Onda bi zanimljivo bilo raspravljati o tim stavovima. Ali kada ulica raspravlja o struci, to nije dobro. Stalno govorite struka. Je li poduzetnike itko išta pita? Ne, poduzetnike od mandata prošle vlade ne pita niko ništa. Od trenutka kad je premijer novi, kad je došao, ukinuo ministarstvo poduzetništva. Još uvijek ga nije vratio. To je bila poruka poduzetnicima, po meni, ja ću to slobodno reći, da nisu bitni. A to je kardinalna greška. To je jedna od najvećih grešaka i sadašnje vlade. Dakle, šta poduzetnike smatraju, tu su neka ih. Poduzetnici jedini pune proračun. Poduzetnici su stup gospodarskog razvoja društva. Poduzetnici su fleksibilni, poduzetnici zapošljavaju, poduzetnici plaćaju poreze i poduzetnici pune proračun. Ja govorim onako kako zakonski treba biti. Oni koji to ne rade, oni naravno da trebaju biti sankcionirani. U svakom žitu ima kukolja, pa naravno i među poduzetnicima. Međutim, poduzetništvo kod nas u Hrvatskoj, evo, 30 godina od samostalnosti praktički još nije dobilo svoj zasluženi status kakvoga ima u Austriji, kakvoga ima u Njemačkoj, ali Austriju bi izdvojio naročito. Preko 80% ljudi u Austriji zaposleno je u malom poduzetništvu, obrtnici. Dakle, oni su razvoj društva, oni su fleksibilni. Kad vam klekne jedan Agrokor veliki, kad vam 45.000 ljudi, ne daj Bože, ostane bez posla, pa država stane. Kad propadne jedna tvrtka ili 2 tvrtke ili 3 tvrtke od 20, 30, 50 ljudi, tih 50 ljudi će ostati bez posla, naće se negdje drugo i idemo dalje.
Dakle, sa malim sustavima je lakše broditi napred. Međutim, veliki sustavi odgovaraju politici. Lakše se političarima dogovoriti sa 3 velika nego sa 5000 malih. I zato, nažalost, kod nas još uvijek ti veliki bivši socijalistički mastodonti u takozvanoj privatizaciji su vodeće tvrtke u Hrvatskoj, a ne neka nova poduzeća koja je izmislila novo hrvatska pamet, rekao bi. Početkom korona krize vi ste se nekako bili organizirali, više od 100 poduzetnika. Urgirali ste prema vladi. Da. Je li se išta pomaklo? Ma, gledajte, nije. Nije. Vlada je napravila jednu jako dobru mjeru. Dakle, nisam ja ovdje da bi kritizira. Ja samo realno govorim onako kako vidim iz svog kuta poduzetnika. Vlada je napravila jednu jako dobru mjeru na kojoj bi im radnici trebali biti beskonačno zahvalni. Dakle, osigurali su 4000 kuna za djelatnike tvrtki koje neće otpustiti radnike za vrijeme te pandemije, ajmo je tako zvati, tako je službeno zovu. Tako da su poslodavci koji su imali ipak malo razboritosti i hrabrosti nisu davali otkaza, već su s tih 4000 kuna, a ja ću reći otvoreno u mom slučaju i to pune plaće, naime niko kod mene u firmi nema 4000 kuna plaću, svima je veća, znatno veća plaća. Mi smo nadomirili do pune plaće jer smo htjeli zadržati kvalitetne radnike po svaku cijenu. Znali smo da tome mora doći kraj, ne može trajati vječno, ako traje vječno propašćemo svi, pa onda neće niko imati ništa, okej. Nažalost, neki su otpustili ljude, ali vlada je radnicima jako puno pomogla s tih 4000 kuna i manjim tvrtkama je to pomoglo da zadrže ljude. Bez toga vjerovatno bi došlo do loma sustava, odnosno ne vjerovatno nego 100%. Prirezi na plaće i sve ono što ide, što je u Hrvatskoj inače najveće u Europi, što je isto jako veliki problem, radnika, ne poduzetnika, dakle nisu u Hrvatskoj plaće male zato što poduzetnik da malu plaću. Uvijek se barata u javnosti sa neto plaćom. Dakle, moj djelatnik će reći ja imam plaću 7500 kuna. Ne, ti imaš plaću 14.000 kuna. Da, to je ono koliko vi izdvajate. Država ti uzme pola, tebi uzme, ne meni. Ja izdvojim za djelatnika 14.000, država mu uzme pola, ne ja. Prema tome, ja bi volio da ja izdvajam i dalje 14.000 kuna, ali da moj kvalitetni djelatnik dobije 12, 11. Svima bi bilo bolje. I kroz potrošnju, kroz povećani promet maloprodaje, kroz punjenje proračuna, kroz PDV, kroz zadovoljstvo ljudi na kraju krajeva. Ko to može platiti? Zadovoljan čovjek je najveće bogatstvo. Ali potrošnja pada stalno. Potrošnja pada zato jer sve raste, svi doprinosi raste. Jednostavno sve vlade do sada kad dođu u problem onda rade upravo suprotno onome šta bi trebalo. Evo šta su napravile splitske autoškole. Kad je došla kriza, kad su došli problemi, kad je sve stalo, oni su spustili cijene. Nisu dizali cijene, nego su spustili cijene i na taj način privukli ljude. Pratili tržište. Fantastičan potez. Fantastičan potez. Prema tome, kad je kriza, smanjuj poreze, nemoj dizati poreze. Vlada bi sad trebala poreze svesti na minimum. Na golo egzistencije, preživljavanje državnog proračuna. Reći, staćemo malo s investicijama u ceste, u dalekovode, ovo sad na pamet govorim da me ne bi sad ko uhvatio za rič, zašto ali ćemo administraciju svesti na preživljavanje. Smanjit ćemo poreze da bi gospodarstvo opstalo. Bez gospodarstva nema ni uhljeba. Oni što rade po sektorima koji su uglavnom nepotrebni ovome društvu. Ali dobro, imamo ih. Vlade tako funkcioniraju do sada. Valjda će doći jedna vlada koja će progledat i koja će reći da je 550 jedinica lokalne samouprave jednostavno suludo. A stalno se o tome govori. I stalno se govori i svi kažu da će ići u restrukturiranje jedinica lokalne samouprave, međutim to je svim vodećim strankama u Hrvatskoj biračko tijelo, to je nagrada za okupljanje birača i dok oni tako budu razmišljali
mene čudi da ne podijele općina i još više da ih bude, jer šta više općina, više lista, više nagrada, više svega. A poduzetnike, gospodarstvenike, oni će puniti taj proračun, oni će plaćati jer oni to tako moraju, jer naravno da moramo. Država raspolaže sa represivnim aparatom, mi ne raspolažemo sa represivnim aparatom, dakle, od pljenidbe, ovrhe, bilo čega, mogu šta hoće, kako hoće, ako hoće, donesu zakon i moraš od danas umjesto 50 plaćati 500 i nemaš se kome žaliti, to je tako. Što ste očekivali da će vlada učiniti prema poduzetnicima? Pričalo se o nekakvim povoljnim takozvanim COVID kreditima sa iznosima 25 do 100 tisuća eura, čak uz minimalnu kamatu. Ili se što dogodilo? Pa evo ja ću opet na svom primjeru. Ja volim govoriti na svom primjeru, ne volim druge uzimati za primjer, a dovoljno dugo radim i dovoljno imam oko 60 zaposlenih djelatnika u 3 svoje firme, 4 firme zapravo aktivne, gdje smo mi sa jednom firmom koja je izuzetno likvidna i koja ima izuzetno kvalitetnu bilancu, koja jednostavno nikakvih problema nema s nijednom firmom, ja nema nikakvih problema. Tražili smo takav jedan kredit. Vjerujte mi, tražio sam ga čisto da vidim je li moguće dobiti taj kredit. Ne treba mi u ovom trenutku i vjerovatno da ne bi, baš sam napravio eksperiment, zamolio sam šeficu računovodstva svoga, molim te pripremi mi papire, vidi možemo li mi dobiti kao firma sa odličnim bonitetom, sa izvrsnim stanjem na svemu što treba biti, što se tamo traži. Uglavnom, da skratim priču, odbiveni smo. E sad zamislite nekome kome zapravo treba. Kako će ga on dobiti? Pa nikako. Je li se uopće dodjeljuju takvi krediti? Ako ovakva jedna tvrtka koja ispunjava sve uvjete, kroz taj eksperiment, da tako kažem, probu, nismo dobili tih, tražili smo 20.000 eura. Mislim, da ne zvuči ni bahato, ni ovako, ni onako, ali ta tvrtka koja je tražila tih 20.000 eura, bez tih 20.000 eura će preživjeti bez problema. Ali nekome tih 20.000 eura je nasušna. A neki bi rekli da i nije neki iznos. Pa dobro, veliki je to iznos i meni je i kuna velika u onom trenutku kad je nema. Onda je sve veliko. Poduzetnicima je nekad i kuna puno, a nekad i 100.000 kuna nije, jer tad se poslože karte tako kako je. Dakle, ja s koliko god ljudi i kolega sam pričao, kojima je stvarno trebalo, isto nisu dobili taj kredit. Znači, činjenica je da neke stvari se marketinški od vlade rade, a da u naravi to baš ne ide tako. Tako da ja pokušavam zaposliti jednu pripravnicu računovođu u školi. Škola je ustanova. Zavod za zapošljavanje u Splitu mi kaže mi financiramo pola, pola financirate vi, pripravnika. Ok, nema problema, idemo. I onda mi sa zavoda kažu morate od Ministarstva prosvjete dobiti dozvolu za zapošljavanje djelatnika. Ja govorim, ali nas ministarstvo ne financira. To ćemo mi financirati svoju polovicu. Morate od ministarstva dobiti papir. Dobro, pošaljemo na ministarstvo papir, ja računam formalnost, eto daj, udri mi pečat da mogu ja zaposliti jednu mladu osobu, uputiti je u život. Ministarstvo kaže mi ne odobravamo nova zapošljavanja. Ali ja zovem, ja govorim, ali gospođo draga, pa to moja ustanova privatna plaća, ne plaćate vi. Stav ministarstva je da nema zapošljavanja, hvala, doviđenja. Ta neka radi u Hljebuša u Ministarstvu prosvjete. I šta je njoj pustiti jedan mladi život da ne dobije radno... I niste uspjeli? Pa nisam uspio preko zavoda, zaposlit ću je ja kao tvrtka, odnosno kao škola, zaposlit ćemo je sami na svoje... Platit ćemo sve što treba platiti, gotovo, ali postoji mjera za zapošljavanje. Prije je bilo da plaćaju 100%. Sad plaćaju 50%. Kad želite i tih 50, ne može ni tih 50. Pa bar vas nemojte praviti majmunima. Recite, nema mjere i gotovo. Eto, te prevare bole. Recite, nema novaca, nema mjera, nema kredita, nema ničega. Snalazite se kako znate, ali odrecite se i vi nečega. Recite i vi u vladi, u općinama, županijama, agencijama, institutima, čega li sve ima i nema, ajmo i mi malo skresati. Ne, nego gdje god treba skresati, poduzetnicima skreši. I digni im namete. Dakle, jedan potpuno krivi pristup poduzetništvu. Kad bi u Hrvatskoj poduzetništvo
dobilo svoj zamah, u Hrvatskoj bi se jako lijepo živjelo. Neću ja sad koristiti one priče kako je Hrvatska fantastična zemlja, bili bi bolji od Švicarske, ne znam koga. Ma ne zanimaju mene ni Švicarci, ni Austrijanci, ni Pakistanci, ni bilo ko. Mene zanimaju moji Hrvati, moji su narodnjaci, sugrađani. Ja znam da mi možemo živjeti bolje. Ali upravo zbog onih ljudi koji ne znaju šta znači raditi, mi ne živimo onako kako bi mogli živjeti. Spomenuli ste da imate 4 tvrtke. Neki dan jedan uspješni poduzetnik u Hrvatskoj kazao kako zapravo ključ uspjeha u tome da se ista jaja ne stavljaju u jednu košaru. Da treba imati nekoliko djelatnosti. Je li to točno? Ili se upravo o tome radi? Stara kineska poslovica koju sam pročitao negdje prije nego što sam otvorio svoju prvu firmu 89. godine, našao sam je u nekoj knjizi staroj gdje je reklo ako želiš živjeti od ribe, hvataj ribu na 3 rijeke. Nikad na jednoj. Jer u jednoj ako presušiti izglada. Gotov si. Prema tome nisu tvrtke, 4 tvrtke tu da bi se nešto kemijalo. Nemate šta kemijat, mislim, tvrtka je tvrtka, svaka radi za sebe. Ali su čak 4 različite branše. Dakle, nema šta između sebe se... One se praktički u poslovnom smislu niti ne dodiruju. Ali daju jednu sigurnost da ako nešto malo stane, da ovo drugo 2 ili 3 radi. Ako 3 stane, jedno još radi. Znači, moje razmišljanje je tako da uvijek treba imati nekakvu rezervnu varijantu. A mi nemamo zapravo rezervnu varijantu, referirat ću se na ovo vaše, s tim da smo puno uložili u turizam. I sad se dogodio COVID. Dogodila se korona kriza u Europi, u svijetu, svuda. Mediteran je to naravno osjetio najviše. Na sreću, mi smo nešto imali. Ali imamo li vremena da uz turizam sad razvijemo nešto drugo? Ne. I ja ne znam Jesmo li zakasnili? Ma nismo mi ništa zakasnili. Ja ne znam zašto se uvijek postavlja jedna te ista priča, zašto mi ne razvijamo ništa drugo u Dalmaciji ili u Hrvatskoj osim turizma. A neka mi neko konkretno odgovori šta. Dakle, ljudi su turizam stvorili. Nije ga stvorila ni turistička zajednica, nije ga stvorilo ni Ministarstvo turizma, nije ga stvorilo ni neka agencija za turizam koja sigurno postoji i zapošljava bar 50 ljudi. Nije ga niko stvorio, nego su ga stvorili ljudi, mali poduzetnici, mikropoduzetnici koji su od svojih starih kuća nasljeđenih napravili po apartman 2, 3, došli danas već do hotela, hotelskih naselja, kampova i tako dalje. Dakle, jednostavno ljudi su radili ono što se isplati. Vlada, opet kažem, ne daje nikakav okvir poduzetnicima da stimulira. Zašto vlada ne stimulira u Lici sadnju krompira? Imamo Ministarstvo turizma, imamo opet bar 5 Ministarstvo poljoprivrede. Imamo bar 5 instituta, agencija i paralelnih tijela koja odlučuju o poljoprivredi. Zašto ne kažu nama treba krompira, nama treba žita, nama treba pšenice, nemam pojma šta još, ne znam, jer nam trebaju i krompire više. Kapula nam treba. Mislite s obzirom da uvozimo sve? A mislim, eto. Prema tome, zašto niko od tih lumena tamo koji rade, koje mi izdašno plaćamo, ne kaže ajmo razvijati industriju poljoprivrede, ali ćemo saditi krompir. Ovo s krompirom, opet karikiram da me ne bi neko uvatio za riječ i rekao šta će nam toliko krompira. Smokve ili bilo šta drugo. Dakle, vi morate stimulirati čovjeka da uloži u nešto. U turizam ga nije trebalo stimulirati jer je nagrada od turizma, da ne kažem zarada, vrlo dobra. U turističkoj kvalitetnoj sezoni ljudi su prepoznali i uložili su u ono šta će im uz najmanji angažman sredstava i rada donijeti najveću dobit. Čisti prvi apostolac svakog kapitalističkog društva. Prema tome, ko to ne zna, taj živi u bajci. I zašto bi ja sad sadio krompire u Lici koje nemam kome plasirati, nemam ih gdje uskladištiti, nemam ih kome prodati, umjesto da u podstrani napravim 2 apartmana i zemljujem 2 apartmana i 6 mjeseci ostalih mogu živjeti pristojno. Ugodno s korisnim, rekli bi mi. Pa ljudi moji, i zato kad neko kaže mi bi trebali nešto drugo, a šta to drugo? Evo šta? Hoćemo proizvoditi automobile? Pored Njemaca, Japanaca, Koreanaca? Nećemo. Avione? Nećemo. Kompjutere? Nećemo. Ali to bi trebao neki gospodarski strateg kazati. A ko? Ko? Neko ko je sa fakulteta ušao u Sabor, iz Sabora posta predsjednik neke stranke i koji u životu nije radio 3 sata.
Hoće vam taj biti strateg za gospodarstvo. Hoće vam biti strateg ministar neki, neću ga imenovat, koji je, a dosta ih je takvih bilo, ne jedan, bilo ih je, što ih ja znam, 5, koji su imali svoje firme, propali, ostali dužni, a poslije su za nagradu postali ministri. A uspješan poduzetnik ne može doći blizu vlasti, jer onda tamo gdje treba kaže ono šta je, a onda šef to ne voli. Eto. Ima nešto dobro što je ova vlada napravila, odnosno što pravi, u tijeku je kampanja za strukovne škole. Dogodilo nam se da imamo turizam, tako propali su nam sve velike tvrtke u Dalmaciji, ne znam što je još ostalo, možda brodogradilište tako, ali na neki svoj način. Međutim, nema običnih, normalnih zanata koji nam svima trebaju. Teško je naći električara, vodoinstalatera, keramičara. Evo, šta ste sad spomenuli, i pohvala Ministarstvu prosvjete, pohvala Vladi Republike Hrvatske, jer Vlada stoji vjerovatno iza toga. Dakle, Hrvatskoj stvarno trebaju obrtnici. Hrvatskoj trebaju mali poduzetnici, Hrvatskoj trebaju meštri. Meštri sa svojim rukama. Jedan ministar davno, prije nekih 15 godina, prosvjete kad je bio, rekao je Hrvatska zemlja znanja, svi na fakultete. I postala je moda ići u gimnazije, ići na fakultete, završili su svi nekakve menadžmente pretežno. A tržište malo. I sad oni nemaju gdje raditi. Menadžer neće biti bravar, a za bravara se nije školova i onda imate menadžera koji čeka posao, neće ga dobiti nikad, jer nam toliko menadžera ne treba. Imate upražnjeno radno mjesto bravara, keramičara, zidara, vodoinstalatera i tako dalje, koje je njima ispod časti raditi jer su oni kao završili visoke škole i fakultete. I onda nemate bravara. A odgovorno tvrdim, poznam te ljude s jako puno njih, sam jako dobar prijatelj. Pa ti ljudi zarađuju fantastično. Bilo da puno bolje od fakultetskih obrazovanja. Nema veze. Ma nijedan doktor na firulama, kad govorimo o legalnoj plaći, ne insinuiram sad na ništa. Dakle, nijedan doktor, uzmite njegovu platnu listu, uzmite zaradu jednog keramičara. Od ravnatelja bolnice pa dole govorimo o kvalitetnim majstorima, ne govorimo o majstorima koji su štrcbaci, koji su kvazi majstori, priučeni majstori. Kvalitetan majstor zaradi više. E sad, je li nekome godi nekakav status u društvu što je on kao akademski obrazovan građanin, pa onda grinta i frustriran je zato što nema novaca, ili jedan kvalitetan keramičar, bravar i stolar, kojega morate svijećom tražiti i platiti dobro, da dobijete dobar proizvod, naravno, i koji je gospodin čovjek i koji živi jedan pristojan život. Ja bi rađe bio stolar. Što je sasvim u redu. Ja bi rađe bio stolar, pa nek sad ko misli šta god hoće. Ja sam sticajan okolnosti, isto završio nekakav fakultet i to sve skupa, ali se ne bavim uopće time, bavim se nečim skroz drugim. Bavim se onim u životu što mi se isplati, a nešto će mi nositi nekakvu titulu ili nekakav kvazi status u društvu. Status u društvu vam može nositi jedino red i rad i raditi svoj posao kako treba. Sve drugo je mazanje očiju i bar u Splitu toga ima, jel? Lipe cvike, kava na rivi i u džepu 5 kuna. Dobro, ima toga i u Zagrebu. Nemojmo samo na Splita, špica je. Nećemo sve loše u Splitu. Pa nije sve loše u Splitu, ali dosta toga je loše u Splitu. Što očekujete u listopadu i studenom? Pa kažem, to će... Je li ovo nekakva psihoza straha, priprema panike? Ima li realnosti? Jedino što me smeta, stvarno što nema veze sa strukom, ni sa stožerom, ni s ničim, ova svakodnevna izvještavanja pa ovoliko zarađenih, pa ovoliko ima, pa ovoliko nema, ovoliko testiranih, dajte ljudi, pustite nas na miru. Bolesti je bilo, bit će, bila je i Španjolica, pomrlo je pol Splita, bilo je svega, sve to stoji, sve to je, ali još to stvaranje psihoze je nešto što je vrlo teško i što neki ljudi, ja osobno ne, ali neki ljudi to jako teško prihvaćaju, neke ljude je stvarno strah, neki ljudi se toga boje. Ja kažem, ja imam evo 54 godine, a umrit se mora. Od čega? Kad bude, kad onaj gore kaže ideš, ideš. Prema tome ima i ona, reka je Bog, čuvaj se, čuvat ću te.
Ali ne možemo se sad zaključati svi u podrume, staviti maske. Moram raditi, ja moram živjeti. Društvo mora funkcionirati, kamerman mora doći na posao. Vi dođete na posao. Neko će ovo doći poslije pospremiti. Dakle, svijet mora funkcionirati. Ne možemo zaustaviti sve zato jer bi možda mogli se razboliti. A možda i ne bi. A možda se puno ljudi razbolilo na papiru, a rekli da nemaju nikakve simptome. To je sad opet sve na razini špekulacija van struke. Je li bolest nešto što ne iskazuje simptome? Ja o tome neću suditi. Ja sad samo govorim, tako je. Ja sad samo govorim ono što čitam u medijima. Kakvu psihozu mediji stvaraju. Ta psihoza medijska, to me smeta. Dakle, ja bih volio da se ljude malo rastereti od tog pritiska. Onaj ko će se paziti, pazit će se, ko će se čuvat, čuvat će se. Ko će skočiti s krova, on će skočiti, ne možemo zabraniti niko. Ali nema ga tjerati da skače. A neki ljudi su stvarno sami po sebi malo splašeni i ovo ih je dotuklo skroz. I to mi se u cijeloj ovoj situaciji, recimo, ne sviđa. Ta medijska psihoza. Mislim da bi tu trebalo malo popustiti, izvještavati ljude onako kako je, ali ovo iz dana u dan, pa za vrijeme rata sjećamo se, Bože moj, pa nisu takve bile presice, izvješća, di šta, ko, kako, malo, mislim, psihički prenaporno. A šta bi psihički bilo jako dobro za poduzetnike u ovom trenutku? Psihički bi za poduzetnike bilo dobro da se napokon formira jedan tim kojega bi trebala formirati jedna razborita, poštena vlada, nestranačkih ljudi ili stranačkih, uopće nije bitno, čak nijesu li u stranci, to je sve jedno, dragom Bogu, jedan tim ljudi koji bi predložio konkretne promjene za poduzetništvo. Ne na razini Facebook grupa, svaka čast novoj grupi na Facebooku koji su se sad registrirali kao udruga i ja im se divim, skidam kapu do poda, hvala vam na svemu što radite za poduzetnike, uistinu se trude. Imamo Hrvatsku udrugu poslodavaca, ja sam u 2 mandata bio predsjednik za područje Dalmacije. Osnovali smo i Hrvatsku udrugu poduzetnika i obrtnika. Mislim, sve se to rasplini, sve to završi na razini jednog ovakvog razgovora na televiziji, na radiju, par članaka na portalima, ali se ne mijenja ništa. Vlada bi trebala formirati jedan širi tim, bez pritiska, bez panike, dati im rok od 1-2 dana i u međufazama ih kontrolirati, da ih Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i financija kontrolira, jer ne može se bez tih ministarstava to raditi. Ne mogu ja sad reći mi ne bi plaćali porez. Naravno da to ne može. Ali jel mi baš moramo plaćati toliki porez ili on možda može biti 1, 5 ili 12% manji? Ja mislim da može. A možemo to raditi paralelno sa reformom javne uprave, pa kad ne bude toliko 550 jedinica lokalne samouprave, automatski možete smanjiti, ja govorim samo o izdvajanjima iz plaće. Samo da radnik dobije veću plaću, da poslodavca, ne da ga košta manje, neka ga košta isto, ali da radnik umjesto 7 dobije 10.000. Imam zadovoljnijeg čovjeka, kvalitetnijeg čovjeka, motiviranijeg čovjeka, čovjek koji će sa 3.000 kuna dodatne plaće napuniti proračun kroz PDV, kroz potrošnju, kroz sve. Dakle, kad to nacrtate okolo kole, puno je veća dobit od manjih poreza, jer se povećava potrošnja i proizvodnja, nego od velikih poreza kad sve staje. Nadam se da će vas neko čuti, gospodine Marušić. A ja to već govorim 30 godina, pa slabo čuju. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledatelji, bio ovo prvi konsenzus u novoj sezoni. Hvala vam što ste nas pratili. Vidimo se idućeg četvrtka u isto vrijeme. Čuvajte se.